dan svima. Gdje god da se nalazite u ovom trenutku u vremenu. Evo, danas mi je želja vratiti se jednoj temi iz mojih prvih videa. A to je tema intuicije. Vraćam se toj temi jer je ona uistinu važna. Važna je jer kada slušamo taj sveti unutarnji glas, mi tada volimo sebe, tada poštujemo sebe i tada vjerujemo sebi i stavljamo sebe i svoj sveti unutarnji glas na zdrav način ispred drugih. I moje iskustvo mi govori da je naša unutarnja navigacija nepogrešiva. Naša unutarnja navigacija uvijek zna najbolje za nas. I sve što trebamo je ohrabriti se, poslušati. Sve što trebamo je dati moć sebi, a ne vanjskim autoritetima, drugim ljudima koji nas okružuju, ne bi li na taj način lažno bili prihvaćeni. I govorim o tome jer je godinama to bio moj veliki izazov. Godinama sam bila povodljiva i davala sam drugima da na neki način upravljaju mojim životom. Bila sam sklonija poslušati druge ljude koje sam cijenila u nekim područjima, a ne poslušati sebe. I takvim činom i takvim akcijama sam se zapravo nesvjesno samo povređivala. I zato želim potaknuti svakoga od vas, kada me slušate, da reflektirate da li uistinu ono što ja pričam rezonira s vama ili ne. I ukoliko neki dijelovi onoga što ja pričam rezoniraju s vama, velikodušno vam ih poklanjam i podržavam vas na tom putu. Ali isto tako vas velikodušno ohrabljujem da uvijek stavite svoj unutarnji glas ispred mog glasa i da uvijek u životu, koliko god vam osoba s kojom razgovarate imponirala na bilo koji način i koliko god ju cijenite, da uvijek na prvo mjesto stavite svoj sveti unutarnji glas i svoju intuiciju. Jer ponavljam, ona je uistinu nepogrešiva. I što ju više čujem, što ju više poštujem, što ju više pratim, ona me sve kvalitetnije vodi kroz moj život. I evo, da snimim ovaj video potakla me jedna situacija, jedno moje iskustvo od prije neki dan, kada mi je prijateljica koju cijenim i s kojom dijelim puno meditacijskih praksi poslala jednu praksu od Sadhgurua, preporučila. I Sadhguru preporuča u tom videu da se ta praksa radi 90 dana, svaki dan, jednom dnevno, ili mislim 40 ili 48 dana, 2 puta dnevno. I vjerovatno većina vas zna da je Sadhguru jako poznati duhovni učitelj.
I ja sam se u principu odlučila napraviti tu praksu jednom dnevno 90 dana. I već prvi dan kad sam radila tu praksu sam osjetila da ta praksa ne rezonira sa mnom. I onda sam rekla, ok, poštujem, osjećam da to sa mnom ne rezonira, možda je bio loš dan, loše jutro, idem si dati još dan, dva da vidim da li će rezonirati. I onda sam napravila tu praksu još 2 dana i vidjela da jednostavno ta praksa nosi jednu mračnu energiju koja nije u skladu sa mnom, koja nije u skladu s mojom dušom. Poslušala sam, iako se radi o velikom učitelju, svoj unutarnji glas i prestala raditi praksu. I evo, u to ime vas ohrabrujem da svoj sveti glas uvijek stavite na prvo mjesto. Imajte divan vikend, a ja vas grlim, ljubim i volim gdje god da jeste.